King Balen ng Santa Ana, opisyal neng menumpaking katungkulan i Mayor Dinan Labong, kaya bereng kaparang manungkulan king munisipyo. Ay report ng Patricia Mamang. Problema king basura, trapiko at ing palengke. Reti kanureng muna ng pakibatan at panigobra ng bayong alkalde ng Balen Santa Ana ay Mayor Dinan Labong. Reti kanureng di na ng prioridad Labong king kayang mumunang tinala na yaldo. Yung kasalukuyan ng problema, pa naman yung basura, pakikuha ng within 100 days ay ni adin ng solusyon. In traffic, ang poreng may aliwang malyaring minor, malyaring sikaswan, yung palengke. Dinisang yung palengke, di ng generator. Baka na ito rin magginawala. So yung priority, king 100 kasi, in 100 days, more than 3 months siya mo eh. Wala na ka masyadong takalagawakin. Pero in preparation, panapin, mag-donate kong gabon ka rin king Department of Health, giyawa ko na eh. Mag-donate ko na naman gabon kanyan king State University. Pa-priority ko naman. Anya nung magawa lang within 100 days din. Salamat. Pero ako gamang kung gagyo ko. Kung naan man malyari kong gawa. Metong muna man kanu kareng tutukan ng Labong ing pamanyamasan king organisasyon king local government unit. Muna samasan king organisasyon, piti ang kula rin yung ganang department heads, nung naning akakit kong kulang, nung nanong akit kong problema, iyang talagang piso-paso pantamo. At itangag yung minggawan ngan, siyempre, i-priority ko. Lalo yung pa-priority tamo kayo. Formal na yung sinumpa king katungkulan ni Mayor Labong kaya bereng kapara ng manungkulan kabilang na i-Vice Mayor Oday Nakpil at dina Councilors Omeng Concepcion, Jerome Gadi, Soy Guevara, Arthur Diaz, Sir Alfonso, Gio Messina, Vergel Malyari at Jingle Lansangan. Many muna king inaugural at oath-taking ceremony ng Mayor Labong ing Kabalen as Senador Rodante Marcoleta. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.